silamukele abantu bakithi hey angithi liyakwazi sihlala sipheka ke ngolunye uhlelo ke namhlanje silalo olwama Tuesday hayi kunengi vele njengoba kade siliphathele last week now sichuze enye indoda namhlanje ke indenge ezenzo kodwa ke ngokomzimba emfitshane ngingaka introduce kodwa ngizafuna ukuthi yena akatsho kunye okuyimbuzo okubili na Ndunankulu ngizathi sengikwamukela ngifuna ungichazele into ye1 ngumkhuhlane werumba yini ukuthi lingabambi isikhathi Anzoke Mr Cruz into eyenzakalayo thina sihlala singemva kwesikhathi ngenxa ukuthi amakatara ahlale ekhale emakhanda ethu njalo nje mawuhamba noma semgwaqeni katara yabikhale ekhanda ucinisa ukhohlwa lokuthi uye lapho yakhona ngenxa ukuthi katara bisikhale usucanga ukuthi uhlume khona lapho zihlezi same time kusenziwe ukuthi indoda le isikhathi ade sisibekile now we are 3 hours behind anyway ngiyakwamukela futhi ngicela nje ubingelele ababukeli uzisho legama Nanzoke ya salibonani kubabukeli lani lonke balandeli bemculo wakithiwe chova esibiza sithi irumba ngiyalibingelela kuzo zonke izindawo mina engilibingelelayo nginguthwasa umathwala inyongo ngisithi abaphila abantu phetsheya kwezintaba kungulukudela ngezindawo yeah okay ngoba kuncane ngubizele khona isiyonto enganani nduna yami yebo angifuni ukuthi ngibe sengisithi kuthiwa ngiqala ukuthi wazalwa nini wathini yeah abangakwaziyo bazabakwazi ngendlela ngifuna vele sihle sibambe elokhuzeni nanko indaba engayo ngumculo wakithi lo wechova yebo yes sengidibane lawo endaweni eziningi kakhulu senza into yakho kodwa into ye1 ngifuna ukuyizwisisa ngubeke ngithini ngithi uligida ngoma or umculi kumbe artist general mina ngiyikho konke ngiartist ngiligida ngoma ngathi ngikho konke ngoba konke ngiyakwazi lokho kuyinto okukhuluma ngayo yebo yazi why ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kanti oro ngumkhuhlane vele werumba ukuthi ungakuphuma eqenjini suso yakho wakho umkhukhu ngale ya into le imi kanje uma uyindoda uhlala ekhaya uyahlala okweminyaka ethile usasengumntwana la uzibona ukuthi kade sinisacatula kube sokufika isikhathi sokuthi uyabusubona kade sengiyindoda lo baba sengakukhulula ethi mntanami njengoba usukhulile okwamanje sungazibonela manje la usiyaphambili so uma ekukhululile ungazange wasuka uthethisa abazali uyakwanisa ukuthi uye yakho umuzi oqinileyo obonakalayo ovakatshela la izihambi yeah okay so let's take it from emzini omkhulu wena osuke khona ngithi yebo wasuka uvalelisile umbeni la wayenza njengenjiva zakudala ukuthi bakusala nje sokubona impahla zingasekho right umuzi lo omkhulu ngitsho la khathesi ngingathi ngisasekuwo ngenxa ukuthi ubaba wami lokho esangithanda la khathesi lami ngiyamthanda ngoba wangikhulula noma yini alakho uma elomsebenzi ngiyakwanisa ukuthi lingehlanganela lami as a family yebo okay so kubangelwa yikuyinkonke ukuthi kwakhona umculi especially lina elikuchova yeah ungathi uthi 1 2 3 uzwa abantu sebehamba sebubingelele estradeni suthi ucabanga ukuthi uyozichayela ihlahla kubangelwa yini ngombono wakho ya ngombono wami mina okwenza kube njalo omunye umuntu anganconywa ngento encane ukuthi entisusenza uhla ibhachi ligcwala umoya akhukhumale ebese khohle ukuthi kumele ukuthi alinde isikhathi sifike sokuthi la yazazibona ukuthi ngempela khathesi into lesengiyenza so abanye abantu engavele ebone sebingelelwa ngabantu nje abalutshwana usehle cabanga ukuthi yena usengupresident wabonke abantu loba engasi president uhlazinika isikhundla yena nje yeah phela ngoba i-challenge enginayo yazi ngiyani yeah ngokuthi roughly ngiyakhumbula ngo2021 siye sathi sihlezi lo munye program sathi ukuthi sithatha census yamaqembu ayechova yeah asiqedanga but sacina 431 if I'm not mistaken
sasiqedanga ngoba lapho sasesitshawa isikhathi esaphuma kwabala active asibali ayesengekho active asibali kathi esuthi semangaki abuye soon after 2021 uyabona so yini maybe ongangibambela yona ukuthi I know nice izathu esenza ukho khona ulokhu zenini lokho amaqembu siba maningi umculo uyakhula yini umbe is just sirounda one down njengesavirira indaba le inzima kakhulu kodwa ngizokuphendula lami ngiyami indlela okwenza ukuthi abahlabeleli bebe baningi kakhulu discover ukuthi sokukhona abanye abazifaka entweni loba kungayisibizo lwabo omunye umuntu angahamba ayemayini ebuyethwele okuyimadlana usecabanga ukuthi ayirecord kanti ke into kayikho egazini lakhe kube sokusiba lo muntu ongena ku music ngenxa yokuthi ezizwa ewufila egazini esiza ukuthi lento ingeyami njalo into le insukela ekhaya ngoba abanye phakathi kwethu vele into le isisukelayo sisasebancane sizibona sisenze ezinye izinto ezazitshengisa ukuthi ikusasa lethu linga ngisho njalo ngitsho kanjalo phela makusiya ukuthi kuthiwe wonke umuntu le talent which is ukuthi phela lathi silama talent kuphela ukuthi while na wena wonke ngawukuthi uye studio wonke ngawuthi uye studio into enzakalayo ukuthi uma ucabanga ukuya studio ngeke uzucabanga ukuya studio ungelanto obona ukuthi ungayibekela abantu izwakale ebantwini ibe into eqinileyo uma usiya studio kumele uhambe ulento ukuthi uyakwazi ukuthi loba isiyaphuma ingene endlebeni zabantu abantu bayikholwa bethi la ngembala umuntu uphiwe lento ngeyakhe yebo okay asiyenze kanje mawuthi ufuna ukubonisa ukuthi ekhaya ubuya ekhaya ngisuka khona lapha kophulula kogesi ungacheni lapha along Falls Road district 41 okay I know not ukuthi nyanyatsa but ade ngithi maybe ungabe ubuya cholo Plumtree ngoba most of the time abantu ababa involved ngomculo lo ngobunengi yebo basuka khona nga kulenye into futhi ngeke ngayinanzelela that was 2013 2011 or 2013 sakhumbule kahle ukuthi uyakwazi ukuthi phose imizi wawuseqe 1 boy 2 kulomculi yeqe 1 boy 2 kule band yeqe ePlumtree yebo kuvele kunjalo nxa kungalamculi kulo malayithi kukithi sibile sinot like ukuthi ngiyahlekisa or what but into engayidiscoveryo ngisekhaya so okungishaya ukuthi maybe ngelakho ilizwi ubona umculo lo uyakhula yini or what wona umculo uyakhula but into esasilela isupport emculweni wakithi ngoba abanye sebegcwala ngamapiano these days la izinto ezabiya lama 2K so kunzima ukuthi omunye umuntu secabanga ukuthi angasupporta irumba uyabe selahlekile ese offline kanti ke umculo lo yiwo ovele waba khona from kudala so siyafisa ukuthi ngabe indlela leyo ombuza ngayo mina iyabekeka kahle ebantwini ukuthi hayi umculo wona uyaphakama ngoba lakhathesi bakhona sibili asebesezingeni eliphezulu ngenxa yawo yazi ukuthi angisoze ngivumelane lawe mawuthi awula support sungangibuza ukuthi why ngisho kanjalo ngoba uyakwazi ukuthi esindebeleni ngingabali eZimbabwe into esindebeleni ichova yiyo ele support enengodlule eminye imculo uyakwazi mfowethu lokho ngikwazi imhlophe straight so uyabufuna isupport enganani yona kuyiyo ehamba phambili ngesupport ungaqanjelwa amanga ngokuthi le imculo ehlala idlalwe eradioweni and automatically usucabanga ukuthi yiyo esupportwa kakhulu hayi abantu abasupporta ichova they are genuine 100% no preservatives added organic ngaboqotho sibili abalandeli abapheleleyo
ngoba okunye uzananzelela kwakhona even izolo kusathengiswa ama CD iRumba yiyo vele edithengisa kakhulu. Yebo. Khares umculo su online ama numbers ayechova yiwa phambili. Yebo. So mawukhala ngesupport kungayisikho ukuthi lina yini elibhayisisa abalandeli emakhaya. Cha nakanye abalandeli kasibabhayisisi ngoba sibenzela konke okuyizidingo zabo. Serious? Ya. Akusupport impendulo ilokuzeni inkulumo yakho lesizwe. Mawusithi lina ineliyenza kahle. Ubona abalandeli abali support kahle. Ya thina siyafika ngesikhathi kuvenue uma siyachaya siyafika ngesikhathi kuvenue and la kuma posters kuyabe kubhaliwe ukuthi umuntu ngomuntu ungena ngemali. But bayafika bona kwesinye isikhathi benze eyabe inhlangano phandle ukwendawo okumele ukuthi sichayele kiyo befike benze okwabo ngale uthole sebezenzela nje owabo umcimbi kodwa umcimbi wenza ukuthi abantu beze bebuthane kungamakatari. Lokho right Mphosi ngivumelane lawe kodwa akutranslate ukuthi abawusupport. Khonkana ukuthi kwakhona umuntu uyafika kuvenue maybe minwe eyabe imfitshana ukuthi ikwanise khona onke liyabe likufuna. Kodwa the fact ukuthi umuntu uyabekile lokade kufanele akwenze ebuye ezothi hlanganisa amehlo lani ayisho support yona leyana. Ya kuyisupport impela. So kodwa lifuna yiphi enye support edlula leyo. Ya thina mina engakuthi ngoba okuyi-1 okunye futhi ozigwenxe khona uthi liyafika ngesikhathi angikaze ngifice ibhendi mina echaya ngesikhathi maybe ngisazodibana la because i-challenge yami yazi ithi uyafaka iposter lithi i-show izaqala ngo-7 lina abanikazi beshow lothutsha ngo-11 lifike lingene estagini liqala ukunwaya amakatari ngeng uhlungu singanisa phuma kancane utopic kwenziwa yikuyini ukuthi kanti lithathe more than 30 minutes lokho lilola amakatari kanti aloleki kungekho estagini. Ya leyo ndaba sibili ngisaphontana lawe kunjalo kuzohlala kunjalo kuze kube njalo nje. Into eyenza ukuthi abantu babe lokho benwaya amakatari bese stagini ukuthi liyabe libuye lingekho prepared. Into yenu liyabe lingela combination ekuyenzeni kwenu. But ma into yenu lile combination lihle lilole amakatari enu lisazihlalele ngale. Abantu liyethutsha kibo vele selithutsha ngento yenu ebambekayo. Abantu behle belijabulele. Ngoba yikho kudala ukuthi linganwa amakatari lise stagini loba abantu bekade belijabulela beze ukuzoli supporter loba ukuzolibukela begcine sebedinakala ngani ngoba lebe selibabhoka ngenxa yokuthi bona bajahe injabulo lina seliphuza ukuvuleka le information yenjabulo. Phela mina ithi maybe ngumkhuhlane cancer ilokuzenini or mina ithi lisiko ukuthi vele kufanele ukuthi nxa ufike estagini uthathe 30 minutes umbe 1 hour lokhu so kuyinto ngikhona kuyangixaka ngoba yabona nxa uyabusuqathanisa lo mculo eMpumalanga esishone nangaze ngidibane lakho ngiyake ngubone here and there but abayenzi njengathi ukuthi kuyathatha more skhathi yabo. So anyway ofuthi ukuthi zimpawu zokungabi organized ukuswelakala kwestrategy. So kungabi organized ofuthi ukuthi iband ukuthi kuzokuthiwa iband kanti kuyabe kungayisukuthi liyaqala lihlangane lilodwa ngale ngemva kwamakhetheni lilolonge whatever elizosiphakela khona liqale likupheke lilodwa then lithi selubuya selizosiphakela other than ukuthi libe sezophekela estagini. Kunjalo vele uma ungumculi kule strategy uqala uyenze into yakho uhedwa ngoba ngiyake mbone ngami uma ngisiya recorder ngisiya studio ngiqala ngipractice impela ngizwe ukuthi into yami sihlele emqondweni wami esengifila ukuthi noma ngayiyenza angeke ngibe lokho emphinda into eyodwa mina into kuvele kungeyami. So into ebulala abantu
i-strategy ebulala abahlabeleli bakithi. Ma ungaya estagini ungaphekanga into yakho kwesinye isikhathi ebantwini uyabe usungathi zathi awuyazi into oyenzayo. Let that thing yakho iyayehla kancane. So ngesingawe if ever mawungathi uyaphawula umuntu kuthiwe sengavezela abantu into yakade ipheka maybe kumele athathe isikhathi esinganani iband ukuthi kuthiwe isunguliwe namhla sesihlangene hayi sesifuna ukwenza iband kumele sithathe insuku inyanga iminyaka emingaki ukuthi siyenze whatever sikwenza before sikuphakela abantu? Isikhathi akula sikhathi ukuthi ungathatha umnyaka kuya ngokuthi uvuthiwe na. Mawuvele usaqala kuyawudinga impela umnyaka ukuthi uqale sibili uvuthwe ubusungena entweni lana usungayenza layo into ezwakalayo ebantwini ukuthi laye ngempela lokungazibiza ngokuthi uli artist noma usenza into yakho ebantwini iyabe ilamandla lo ungathi kumbe ngumajayivana lokujayiva uyabe usubukeleka ngcono emehleni abantu ukuthi hayi ngempela lo ndoda uyajayiva ngoba isiphiwo masivele sikhona siyangezelelwa experience. Nice. Okay. Yeah. So ofuthi ukuthi roughly lokho yikho akufunde emzini omkhulu or i-experience obuye wadibana layo usuhamba? Mina vele bengivele ngilesiphiwo sami ngithe sengisomzini omkhulu ngase ngifunda lokho esihamba ngamashows ngibona ukuthi hayi ubaba wami wenza so lami ngakubona ukuthi uma yenze so abantu bayamncoma la ngase ngithathela khona laphana ngabona ukuthi kufanele ukuthi ngikwenze ukwenzela ukuthi lami umculo wami uphakame ngendlela engifisa ngayo. Ngoba le experience engilayo khathesi ngiyazizwa ukuthi khathesi isengile sibindi sami silethamba ngoba ngisiya phambi kwabantu. Yebo. Ya. Hayi ngiyakuzwa nduna ngiyakuzwa sibonge kubabukele emakhaya now abatuned to ezakithi TV ayezi mnandi liyazi ukuthi hlala sizipheka but anyway lapha siphethe indoda nje bathi umathwala inyongo uthwasa ithwasa elathwasa khonale ekhezi anda ubhuti omkhulu Ndukisi kuma videos abaningi yazi ukuthi bake badibana laye hayi senze ezibukwayo kuma shows asikhulumi so hayi namhlanje sithe sikhethe yena ukuthi azosiza imanza ke okunye lapha nduni yami wena ichova yaba yi-first choice yakho or kulomunye umculo okhule ngawo then wabe ususodibana le room? Yeah, ichova ngithande from ngisasemncane ngingumntwana mina kula ngoma athi ngadlala lapha erumba ngingakwanzi ukuthi ngicopyright ngihlabela iziyephela umusic lo ngithande ngenhliziyo yami yonke ukuthi lami bengizizwa ukuthi lokhu kusenhlizweni yami ngafisa vele ukuthi ngingakhula ngiqeda isikolo ngiyahamba ngiyenza nalo music lamanje iphupho lami lafezeka. Yebo. Yeah. So from ichova uyicula umbeni ubuyigida ngaleso sikhathi bengicula ngibuye ngijayive futhi ngoba bengithi loba ngicula so yabusiza ukuthi indoda leli ephimbeli elimnandi akula lapho engiyabe ngijampa khona loba ingoma isiyaphelela ngiyabe ngihamba ngayo ngebala elibekayo akule ngikujampayo lapho ngazidiscover khona ukuthi ngiza kuba yikho khona lokho engiyikho khona namhlanje. Yebo. Yeah. Okay, so of which ukuthi ngikuzwe ubalisa usithi ama 2K so which means automatically wena ukusi 2K angithi? Yeah, ngizande 2K. I know it's fine. Into Yes. ngifuna ukuyizwa ukuthi khona lapho isikhathi uqala ukuzwa umculo wakithi lo angazi kumbe uqala ukuzwa ngabo Ndukisi Malaxi or ngabo Ndolwane or ngabo Allen Ndoda isiphi isikhathi lapha nona uqala ukuyizwa? Yeah, mina ngiqala ukuzwa umusic lo werumba ngiwuzwe bekungu 2005
ngiuzwa lami ngiqala ukungena entweni yokulalela irumba ngiyuzwa ngabo Ndux Malaxi zichayo zinatha impela zichala bo Lerato labo khomba utsotsi. All right. Yeah. So then guitarist omsingla out kwaba qalayo labakhona kathesi abaqalayo laseba retire lasebashonayo labakhona kathesi labasafufusayo omuchayo uthi wakhona mina lo chaya isiginci esinathisa amanzi ngikholo ngobani Bassman or rhythmist or lead man? angikwazi wena. Okay, asifake sithi ubassman nguzibani banyana uzibani ubafake nje. Also right ngamafitshane okuqala kule ndoda engusibali wami okuthiwa ngumvundla isangoma seKatari sinchayela ibhesi wasana kubiye kube le Obedi Mvundla. Okay. Kubiye kube le ndoda leyo kuthiwa AK47 umJapan. Okay. Inchayela iKatari ukuthi uma isichaya iKatari la iyangichayela iKatari ngizwe ukuthi ya indoda le iyanginikeza umdlozela. Right. Kube sokubuya futhi indoda leyo kuthiwa umawaya le. Lobe khona kushonya bensiza ukuthi khathesi iKatari sikhala. Okay, so lapha ansakuthola umJapan kanti yena la kaqini ngebhesi. UmJapan uqine ebhesini yabuye kulidi. Oh, so khathesi wena uthe kubhesi bensaba no bassman. Bonke labo ba classify under ama bass. Yes. Okay. Yes. Okay, it's fine. Yes. Kumbe basasekhona abanye. Yeah. Ngoba mnadi ngisithi mebhuza ngifakele uthini ubass nguzibani ku lead nguzibani ku rhythm nguzibani ku drum nguzibani yikwade into mebhuza nginikeza khona. Okay, ngamafitshane ngingakubekela ngoba ngiyakhona ukukubekela. Yeah. Ku bass uObedi Mvundla. Ngibe ngithi ku bass ngumJapan Dube. Ngibe ngithi ku lead ukhona lo ndoda lo okuthiwa mbani lo sengimlibala lo okuthiwa uChisero. Yeah, uChisero unjayela iliti yomhlaba. Right. Ngibe ngithi ku lead futhi kulo maroza uyachaya iliti le rhythm la yakhe futhi iyachaya futhi yambusisa. All right. Uma waya ungena phi? Uma waya ungena ndawo zonke. Uma waya uyabulala dedinya ku rhythm ungamfaka ebhesini wezwa kulokho kufanana. Umfake ku lead futhi uyichaya kwasana. Yebo. Ku vocal lapho yangena futhi indoda nje talented njengami. Hey, that's good. So uthi ukuthi wena ma ungaphiwa ithuba kuthiwe angithiyazi ukuthi irumba ngijayela ukubona abantu abanengi balesifiso sokuthi khathesi sesingayithwala sise phetsheya kubo UK kubo America ngale. So wena ma ungaphiwa ithuba ukuthi hayi ndoda akubuzo sinandisela ngapha eUK akumbizela i-team yakho sibilo ngayithatha lapha uqale ngaku drama ulandele. Yeah. Lapho ngibona khona i-team ngeke idliwe sibili iyahlohla 10 ya. Uma ngathi sengizihlanganisa sokuthi azindala zombili. Ku bassman ngiyamchuza umJapan ngimthathe ngimbeke lapha. Ku rhythm ngibe sengithatha uma Rosa ngimbeke lapha. Ngibe sengithatha uma waya ngimfake ku lead ngibe sengithatha udrumist wami ochaya kwasani amaduku esikhwesi yabulala kuthiwa ngosiyabenya. Umfana kaMlapisi. Yebo. Uchaya kwasani idrum lapho ngiyabe ngikwazi ukuthi i-team yami iphelele. Okay. Ku front ke yakudonsa ngaziphi amagita ngoma? Ku front kulomfana lo kuthiwa nguSaspice. Kube sokusiba lo mfana lo kuthiwa ngugiant.com. Indoda ende ekhweza impahla ebhasini mephansi. Mbani lo? Ugiant uzaba mazi uzombona kwelinye ilanga. Uzombona kwelinye ilanga. Nje ziningi insizwa nje ezikwazi mina ngifuna uzahamba labo eUK abakho ukuthi nansi team hamba yibo zambi nandisa. So far ngoba sokuvumela ama dancers ayi4 so far uqambe 2 uthe ngoSaspice lo Giant.
so sokusho tattoo angagijima sibili ngiyethatha la ngale hayi theza any ngiyabe team ngitheza awula ngitheza limit kwasani and Yes. uma sengiyenza into yami ngiyazinika isikhathi ngihlale phansi kunomfana wami okuthiwa ngundazula kube sokubuya ureza amajakoti ungafaka laphana ubususithi azithatha lezana loba zingu2 i-team ayidliwa ngoba ziyabe zisenza kwasani uyabona ukuthi la amajaha asejulile entweni yabo lami sengingazivalela phakathi entweni naleyo lami uma sengiqede ukufaka ivocal ngibe sembeka imic phansi so sokushoda umuntu oyi1 umuntu oyi2 angithi wena ubamba lead vocal so zabe kushayela ibacking okunathisa amanzi umele ahambe lawo UK sokusiba ubani onganitshayela ivocal nguyelo i-backing vocal ilo ndoda ukuthiwa nguGiant indoda ongeke uyicabangele ukuthi yona iyabheka but iyayenza into yayo. Giant umuphi ukuyiphi band uGiant ngihamba laye that's why ngingamazi ngoba angaze ngibone i-performance yakho angaze ngibone shem ngiyafisa kakhulu ngiyafisa lezophu akusento ekhatshana akusinto ekhatshana maduze nje maduze nje right hayi ngiyabonga kakhulu ke siyenze so siku 2025 sesiku June manje of which we are halfway through the year ingoma ngicela top 5 yakho yengoma zechova chova eziphume 24-25 ezabaculi bakithi angazi maybe sengubambe ngophondo maybe uyahlanganisa wena ulalela iR&B ulalela idisco so nxa sensithi chova chova sengulimiter so at least any ngoma zakho wena i-top 5 ezakho ingoma ezithandwa nguwe oziphume ngo-24-25 mina ngingakhuluma ngezika 2024 kule ngoma leyi echawe ngamathonga ethi yona soft life uyibeka ku number bani yona liyana esibili ngingayibeka ku number 2 ngemva kafaka 2 phezulu kwebhodlela ekhitshwe ngumxolisi uMr Bones so u number 1 uMr Bones phezulu kwebhodlela number 2 soft life okay that's good siyahamba number 3 number 3 iphumile leyi ekagodo leyi ethi ngakhonja abantu ngakhonja igijime kakhulu hayi mina ngizangathi popular mina ngithe zakho ezithandwa uwe i-top 5 ngizithandile kakhulu lezi ngoma okay so sesile 3 sesile 3 yes S4 right S4 ngingabeka ensimbi zasejwane yiphi last year bakhiphile album this year kuphuma isingle so yiphi yakhona ingoma isingle abayikhiphe ngo-2020 ungafelwa nkonyana yes so number 4 right yokugcina actually yizo zena lezo vele hayi mina ngifuna 5 ngifuna 4 ufuna ezingu5 kuphela yes okay ngokuthi angisamamelanga abanye abaculi ukuthi bakhipheni ngizwe zena lezo kuphela so ngingagcina sengikhuluma lokungayisikho kanti kumele ngikhuluma okuyikho mina engikuzwileyo lengubonileyo yebo right I know right sesingakhuluma ngawe lo mculo wakho ngabona kuchap right ufuna ama grenade kumbe naye ngoba ndina manje siyabomba phela noma yini poza yami isho kanjani noma yini right usula ama album amangaki so far ngisasele 1 album khathesi right usasesemshasheni umuza ukaqini ngisasemshasheni alright ithiwa yini pen Twasa and Romantic Boys Band Twasa and Romantic Boys Band yes
kanti uhlungisize khonapho why amagama amabhend erumba emade engani inamba ze-birth certificate ya phela yazi manje ade senze ishow lapha na so yabona ngizapho ngibeka ngesikhiwa kuthiwa i-corporate world yes laba bamabhizimusi yazi bese ngisengizokuqephuna ngutshela imanga iposta le-city council yakobulawayo ungakhangela uzabona kuthiwa Godolude and Energy akulo kuthiwa Godolude and Frank Brothers angixolela uGodolude kodwa yikho kwenzakele yebo ungakhangela ngwaqamulile ngendaba zokuthi bekuthiwa made kakhulu ya lokho so ngisazo otherwise la usungangisiza ukuthi kwenziwa yikuyini ukuthi amagama amabhendi abe made so isiko ngeke ngithi lisiko but kuyabe kuyikho khona lokho okuchuzileyo ngaleso sikhathi kuyabe kulibala elesilungu olichuzileyo wena uyabucabanga ukuthi mhlawumbe lifeature kodwa ubungakwazi ukuthi kulezi indawo lingasoze lingene khona nxa uthi lilile yebo so then kulabo bani super sounds bani express kanti bani stars why kuchova kunjalo liyana indlela yokuthi ihlukanise umkantsho lenyama ukwazi ukuthi leyi ibhendi kazibani leyi ngekazibani ngoba wonke umuntu usebizi ibhendi ngegama elilodwa hayi mina ngisho ukuthi Cruise and Boys Zangu super sounds why ngathi just Cruise and Boys Zangu sokuphelile lokho kuthiwa Cruise and Boys Zangu Express Cruise and Boys Zangu Stars why or super sounds or express or stars why I think kumele silungise khona la ajo phela yeah kumele silungise khona la lapho yenze kahle ngibe sengibuza ukuthi if awuzange wa ngena kuchova ubone ngani wawuzayenzana empilweni mina ngingazange ngangena kuchova yazi ukuthi umbuzo lo awukho nzima ukholula kodwa uright mina ngingazange ngene ku music wechova engicabanga ukuthi ngangizaba yikho cha ukuthi vele nganyakuba mhlawumbe ngulwana umuntu ongusponsor wama artist so chizwaza basemculweni hayi khona udlala ibhora or uba ngcarpenter or uba ngarden boy hayi vele ngoba awuziphuphi ungekho emculweni uvele angiziphuphi ngekho emculweni ngoba umculo ngithanda ngenhliziyo yami yonke ngithanda ngenhliziyo yami yonke straight ukuthi hayi uyangisusa nzima kuwo yebo so yenzani nathi utshwala nathi tea mina ngisiphuzela nje ama drinks letiye kuphela njengoba these days kuyisikhathi somqando so i favorite drink yakho yipi i favorite drink yami i Coca-Cola kuphela nje unatha how many liters mina ya ngicabanga ukuthi ngeday sibili ngiyayichaya 2 liter ngiqede lama bhanzi umbili 5 ngishaya impela ngiqede ilama bhanzi akuhle kuhle ngendlela kasotsha alright yeah so ngoba ngifisa ukuthi inkulumo yethu bemfitshane because of isikhathi hayi ukuthi ngibeni ngiyakuxoxa yebo ngoba isikhathi vele wena uhle wazidlela vele ungakafiki ngirongo cha yeah so bengibuzile ukuthi nxa ukhangele umculo lowo ngesingawe uyakhula kuphe umi wandawo angitholanga kuhle impendulo lapha hayi umculo wona kawumanga wandawo uyakhula yeah yebo akunikeza isizathu sokusho kanjalo ya okwenza ngithi uyakhula ngiyabona impela abahlabeleli bakithi akade belobele eSouth Africa usebebuyile bonke ekhaya and khathesi abantu sebe support abantu ababaziyo ngoba abantu bebengabazi abanye
ama artist akithi kodwa noma vele akupheli iviki ungazange wezwa kuthiwa endaweni enje ziyakhala njalo kula weekend emayo kungazange kwathiwa kule show endaweni enje sesihlala zikhala njalo nje ngitsho labo abayenze ezinye akade beweyisa sebebona khathesi ukuthi ngempela umculo lo and uphezulu vele izinga okulo liphezulu kakhulu. Alright, so uke wayashaya ishow eweni zeShabani angazi ukuthi ngingabe ngiphambanisile engizothiwa wagcina usuthengisa ifoni usustake khangale kwasokwenzakaleni ya laphana into eyenzekayo kwaba kanje safika impela zafika kasethu amakatari esesethiwe umnikazi wendawo wayengasitshelanga ukuthi kuleyo ndawo kwafela umuntu maduze emalangeni lapho abantu babesayesaba bengakathembi ngoba kwangakakwani insuku ezithile kufela umuntu so kwaba le problem khona laphana lami engazaye ngayi-understand ukuthi abantu besabe ukuthi babuye ebhendini bazobuka ibhendi becabanga ukuthi kuzofa omunye loba kwaba yimimoya yokuthi lo muntu ayefele kuleyo ndawo wayelokhu esavunguza umoya ngoba abantu baba ingcosana. Ayisikho ukuthi wena kwehluleka kwakho njengo-band leader or le management yakho ukuthi liyehluleka ukuyiphakamela lento le? Cha. Yebo. Okay, hayi masuyibeka njalo at least ngoba hayi ngangibale kwezinye news kuthiwa hayi undodalwana ufike wastaka ngalo wagcina sedayisa ifoni uyabona so awukho sengizibuza ukuthi uthi umculo lo uyaliphilisa umbe selenzele okothando lona uthando lukhona but nawo uyasiphilisa ngoba ezikhathini eziningi ngeke sijule sigxile kuyo futhi ungasinikeza ilutho kanje phela. Yebo, right. So amazwi akho ukugcina nje ongafuna ukuwetshela ababukeli? Amazwi engachela ababukeli ngawukuthi abawuthanda umculo weRumba ngenxa ukuthi yiwo ovele waba ngokuqala ngitsho kuzindawo zonke ezasesindebeleni. Ungumculo omnandi kakhulu ojayivisa abantu every year ngoDecember. Abantu kabasupport umculo wakithi ngenhliziyo zabo eziphelele ezivumayo. Bangayenzeli ukuthi ukuze lathi siphakame ngitsho labafana abancane abasanda kungena emculweni bangaboni sengazathi umusic weRumba uyasilahlekisa loba uyalahlekisa abantu. Bantu emakhaya ade silo thwasa kungama Tuesday kunje indoda ehamba lama romantic boys romantic sibili inchuthi romantic ngempela uthethe kumbe liba romantic ngoba lifuna ukunyonyobela abafazi babantu. Ayinayo nkosikazi impela. So romantic ukuthi ni romantic ukuthi ngimbiza ngoma darling queen sweet of love noma ngila. Hayi liyazwela abantu bakithi ke sikuma Tuesday kumnandi kunjalo kweza kithi TV akuqali akucini iprocess. So word of the day kulomunye umuntu othe ufuna ngawo balenhlanhla kenje uthe uyasonda ngithi yebo uthe lwana undoda uthe ngaye nuba lenhlanhla athola induku liyane kaMoses ayithwala washawulwa nje lavuleka yena uthi uyabefuna ukuthi ayekuma phambi kwebhenki madoda. Kweza kithi TV bantu bakithi siyabonga eGama Cruise ngabomoyo asihlangane kwezinye izihlelo futhi.